kirathimo giki twina ki twi hamwe na njoke turathimithie aini aitu aguku mundu ta Manyari no wa guku gwitu mwarika noguo Mike Rwano wa guku gwitu muranyita kana ni aku wa Kafura Joseph no waku na Seka Junior no waku na guku noko kwende mwitagwo Kalemeno na kuu ni okay bas leo ndenda kuneana microphone kwi my senior mundu etagwo senior thiini wa bunge ni guthurwo makiria ma rita rimwe uguo riu nie ndi hari we ndi junior uthuritwo meri uko gwitu mundu acokaga uko ni gucokaga MP baithawe tareke inde murie ingirugama ringi no uthire kudu Adere na guoko. No odure. Ngoro odure to maita meri. Gaturu rothi. Oigere rekodi. Sawa. Ndoto yote. Ate kaune kuwa weta wotea. Kaune kuwa Dada Sara ni gwetekeria aciari mambe maikare thi ndagika imwe. Dada Sara aciaria Dada Sara timu ino muthakaga nayo aini othe content creators ahujia na andu aria othe meguku mwathani arogocwo na agocwo ringi tutirigaine. Happy New Year. Gaka niko ka Mwangi mumagire wao ni undu wa kuroria na ni undu wa Dada Sara ni undu wa maendeleo na ni undu wa wana ni undu wa maendeleo na ni undu wa wana kana ni maendeleo na wana kana mumagira ni undu wa kuroria na kaunde kwa gweta watia ni gweta kiugo kimwe kwi Dada Sara na kiugo kimwe kuri Muheshi njuge o ati Dada Sara ni kirikaniro girakwira thiini wa ibuku ria Proverbs ukerwo ati do you see a man gifted in his job? He shall not serve among the people of low ranks, he shall serve among the kings. Ati umothe Dada Sara niwe utureheire mujumbe witu. Dada Sara niwe utureheire mujumbe wa Thika na wa Ndagureti na agaturehera Samido na ini mataratarika na content creator na gicagi kia Kamwangi tugacemania ni undu wa Dada Sara. Atumia kai mutagetoirie ngemi. Demina Madhavi ati niwe wa mbere kugirwo ngemi kenda na magoko tikwa kororia goko ne kuma kororia na ndakwira uguo ati ni undu wa kiheo giaku uritungataga hari athamaki